Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri enye z'ukwa kane, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diporomasi, ariko rwose murabizi cyane ko twibanda mu gihugu cy'u Burundi, aho tugenda duca mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tukagenda tubabwira uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Tugiye gusimbukira ahitwa i Burundi hano za Cibitoke, tubabwire uko byifashe mwa bantu b'Imana, ariko mwe munyemere mbabwire yuko rwose abanyapolitiki ubwabo bari bwicane mu gihugu cy'u Burundi. Abanyapolitiki ubwabo baraza kwicana rwose, kuko aba bagabo barimo ba Agathon Rwashya, iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, riri guhangana ku rwego rwo hejuru, nabo ubwabo bashobora kuza kwicana bigendanye n'amatora ateganyijwe muri iki gihugu, by'umwihariko y'abadepite muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi. Tugiye kuba rero twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Muraza gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuvuga byinshi, turaza ariko nari mbanje gufatiraho, ntari nasuhuza abantu badukurikiye. Hari abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, bari mu ntara ya baba bari muri Korine Munanira, baba bibereye muri Korine rwose Kinigi, Kinazi, baba bari muri Korine ya Tongo, Mujejuru, Murangara, baba bari mu bice bigiye bitandukanye, turasuje ariko kandi tubahaye n'ikaze. Kenya, Tanzania, Uganda, Congo ndetse na South Africa na Malawi na Zambia, nabo turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ku mugabane w'Uburayi ntabwo twabibagiwe, nabo turaza kubasuhuza cyane, abantu bari United Kingdom, abantu bari mu ntara gatandatu diaspora, ni Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tubahaye ikaze ariko kandi rwose nabo turabasuje, turabakiriye. Tugiye kuba rero tugaruka muri byinshi cyane birebana n'umutekano, politiki na diporomasi mu gihugu cy'u Burundi. Abanyapolitike bagiye batandukanye, by'umwihariko bakamejeje rwose, barimo barakozanyaho umuriro watsi. Tugiye kuba rero tubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako, isa n'isaha yo mu banyapolitike bagiye batandukanye, nimero iranavugwa ko bashobora kuza kwicana bigendanye no kuba buri umwe arimo arigwisaho, ndetse ibi inshuro nyinshi birimo birasiga mu kangaratete uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore we, kuko nibo bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko hari abanyapolitike benshi bakomeje kugenda bigarama. Ngira ngo ni inkuru turi bunakomozeho gato, tukababwira byinshi n'utundi tuntu by'umwihariko dukomeje kugenda tugaragaramo indani. Turaza kugaruka ku myiteguro idasanzwe ikomeje y'ingabo ndetse n'umutekano ukomeje gukazwa mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ariko byinshi bikaba birimo birakorwa mu buryo bw'ibanga, nabyo turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza kunyarukira ahitwa za Bujumbura, ni hano Bujumbura Airport ku kibuga cy'indege, tubabwire uko situwasiyo ihagaze, nubwo byinshi mu bikoresho ndetse n'ikijyanye n'indege, ikoranabuhanga rikomeje kwinjirwamo, ndetse haboneka akanya gato ko kuba ibyo bikoresho byaza bikaza bikaba birimo bizanwa rwose hano ku kibuga cy'indege international cya Bujumbura, ahasigaye rero bigakomereza mu bice bigiye bitandukanye. Muri aya makuru rero muraza kumenya ni iki kishe Alain Mukurarinda, tuyifuriza umuryango we rwose kuguma kwihangana, ndetse kandi aho ari hose tumubwira tuti iruhuko ridashira, kuko yari umwe mu bantu bari intangarugero mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rwose iyi ni inkuru yashenguye benshi imitima, ni inkuru yashenguye benshi abanyarwanda imitima, bashengutse imitima ari benshi, ariko reka tumwifurize iruhuko ridashira. Ngira ngo muraza kumenya byinshi ku makuru ye, nubwo ubu tuvugana yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru ndimo ndareba hano ku Gihe. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko mbere na mbere direka iyi nkuru mbanze nyicemo. Alain Mukurarinda yitabye Imana azize umutima, reka tubanze tumumenyeho byinshi gatoya, tunamwifuriza iruhuko ridashira n'umuryango we rwose, dukomeza tuwihanganisha.
Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko Alain Mukurarinda wari umuyobozi wungirije wa guverinoma yitabye Imana azize uburwayi bwo guhagarara k'umutima. Ntabwo byoroshye mwa bantu b'Imana mwe, ni itangazo rero ryashyizwe hanze ndetse byashyizwe hanze n'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma. Mukurarinda rero yakoraga ku wa gatanu. Mukurarinda yakoranaga, katurebe uko banditse. gatanu tariki 4 Mata rigira riti ni itangazo ryanditswe ntabwo byari byanditse neza, ariko umuntu aba agomba kwitonda akareba neza. Itangazo rero ryanditse kuri tariki 4 rigira riti umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Alain cyangwa se Mukurarinda, guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we n'inshuti ze kandi n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Umva yuko rero iyi nkuru ari inkuru y'akababaro. Mukurarinda rero yapfuye aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Mukurarinda rero wabaye umushinjacyaha ndetse akanaba umuvugizi w'ubushinjacyaha yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Yari afite imyaka 55 y'amavuko. Uyu mugabo rero wanakundaga kwicisha bugufi, usibye ibikorwa by'ubutabera na politike, yarazwi kandi mu bijyanye n'imyidagaduro kuko yabaye umuhanzi w'ikirangirire, anakora n'izina rya Lemuku. Ibi byo ni ibintu twese tuzi nk'abanyarwanda. Yavutse rero mu mwaka w'1970, yiga amashuri abanza mu Rugunga, ayisumbuye ayakomereza i Rwamagana, yiga icungamutungo. Aho rero yahavuye ajya muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'1991. Gusa ntiyamara igihe kinini kuko yahise ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo rero nk'umushinjacyaha yaburanye imanza zikomeye mu gihugu, zirimo n'iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuntu wakundaga gusabana no gutera urwenya. Yakundaga umupira cyane ko yari afite nk'ikipe y'abato. Niwe kandi wahimbye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsindi, ndetse yanahimbye n'izindi zakunzwe n'amakipe agiye atandukanye ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Birumvikana yuko rero rwose yari inkuru yashenguye imitima benshi. Imana imuhe iruhuko ridashira ndetse n'umuryango we ukomeze kwihangana. Jessica, twikomereze cyane rero, by'umwihariko amakuru ni menshi cyane. Dukomeze. Ndabona Perezida Kagame yitabiriye umusangira w'abaminisitiri bo muri Afurika. Ibi byabaye ku munsi w'ejo ahari. Ndabona hari amakuru menshi rwose akomeje kugenda atangazwa ndetse anavugwa. Reka twikomereze, by'umwihariko tugaruke gato kuri abanyapolitike, by'umwihariko b'i Bujumbura. Rwose ibyabo tuvugana byamaze kuba agatereranzamba. Ni abanyapolitike bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose bagaragara neza ko ibintu bitari bworohe mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Burundi uwitwa General Neva akomeje gutereranwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ariko akanatereranwa n'abanyapolitike bagiye batandukanye, by'umwihariko bicaye ku ntebe imwe. Impamvu rero uyu mugabo bakomeje kugenda bamutererana, by'umwihariko ni uko ari umwe mu bantu rwose ngo bakunda kwigwizaho buri kintu icyo ari cyo cyose, ku buryo abanyagihugu bamwe na bamwe baburizwamo. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu bagabo rwose batemera neza ijana, by'umwihariko ni umwe mu bagabo nabo bayoboranye nawe bamufata nk'ikindi kintu, ku buryo rwose biba bigoye cyane kugira ngo babe bagira icyo bamufasha mu buryo bwo kumufasha kuyobora
aho bamwe batangiye kugenda bamutererana, kandi mbibutse yuko ibi birimo biraba mu gihe igihugu cy'u Burundi gifite amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza guhindura isura muri rusange. Abona amakuru ari menshi akomeje kugenda avugwa. Igihugu cy'u Burundi rero icyo nababwira cyo ibi bintu biri kugishyira mu kangaratete mu rwego rwo hejuru, ndetse biri kugishyira mu kangaratete mu buryo budasanzwe, kuba rwose gikomeje kugenda kigaragaramo ibi bintu bigiye bitandukanye. Birumvikana rero yuko ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi nikititonda kiraza kuba gihura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo munyemerere tugaruke gato ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe, ndetse no kuba bakomeje kurampolisa ingabo hirya no hino mu bikorwa bidasanzwe byo kugira ngo umutekano wongere kugaruka, no kugira ngo umutekano wongere kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda atugeraho ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Reka dukomeze tujye kubakurikirana byinshi. Rero yari Moses nk'ibisanzwe, amakuru yacu nakagaruka, murakoze cyane.